abanyadini kuruga enshonda n'enshonda beteranira ha kanisa egi nuko kurabura barokora behiremo bwo kushaba no kusiba batari kwenda gukora abantu abinji nibenda bazo mu church baremwe gukora mbeniyo nimbatera muranga abantu mwina kushaba mukora. Yesu akagira ati umuntu we natari gukora atashemerire kuriya kandi yakoze sabinje byo kurebera so nawe nsonga ejo necho bwarahangu gukora. Abanyadini bagaruka bajumerere bikorwa byabo abari kusiba mu kushaba baceza bakaza ha street okushabiriza ukasaba ukagaruka kaza street okaza kushabiriza nori nka yayoze myenda ukagaruka kajyane ko mwitaka nodine kiwamanyisa bishemwe nimbe yanangiriza okusaba murukora. abarukoze mu maramizo bakatungira yebo barukwenda batyo bakabura kotoka kusima ruhanga bagambo Kamani katonda chakuwate mukama chako shebarishe mukama buri cyo wangute yacho kusimbura shebarishe mukama umugoro gwo kusima gwahikwaho nkuyanja y'abantu hamwe n'abeshongozi bebyeshongoro by'edini kandi basima ruhanga ahabwe byo kutangaza ibyabakorire gashakwa mayiko atwakiri.